Todo empieza con una pregunta. Ikerketa da abiapuntua. Gure nortasunaren motorra. Eraldatzeko sortzen dugu. Investigamos para mejorar. Berritzea ideia gorpuztea baita. Hemen, etxean balioa sortzea. Es impulsar proyectos reales que tocan tierra. Energia eta mugikortasuna. Lurralde auspotuz. Fagor eder bat. Fagor eder batekin batera, tentsio handiko bateriak diseinatu ditugu. Pisu eta volumena optimizatzen dituen slim arkitekturan oinarrituak. Una tecnología tan eficiente que ya conquista hitos como el Dakar 2026, impulsando soluciones de movilidad real para fabricantes de todo el mundo. Gure industria ehuna indartzen dugu inguruko erreferentekin indarrak batuz. Iberdrolarekin, sarera modu eraginkorrean konektatzeko potentzia bihurgailua garatzen ditugu, egonkortasun energetikoa bermatuz. Y con Aldakin transformamos la intralogística mediante robótica móvil colaborativa que trabaja en modo enjambre. Asegurando que las plantas productivas nunca se detengan. Segurtasuna eta konektibitatea, etorkizuna babesten. Erreka. Errekarekin batera, sarbideak kontrolatzeko elektronika garatu dugu. Electrónica que optimiza la conectividad a los dispositivos y realiza diagnóstico remoto, bajo criterios de seguridad funcional y ciberseguridad. Danobat Gruppen, zibersegurtasuna sendotu dugu Cyber Resilience Acteko araudia egokituz. Con GH, conectamos grúas inteligentes para la gestión remota y el mantenimiento predictivo. Orbigeko laborategi virtuala garatu dugu. Produktu elektronikoen fabrikatzaileei beraien produktuak moduaren eta lehiakorrean ziurtatzeko zubiak erekiz. Teknologia digitalak, lehiatzeko adimena. Lantec, Galaxia. Con el proyecto Galaxia liderado por Lantec, creamos una arquitectura de IA agéntica capaz de ejecutar acciones coordinadas en tiempo real. Ekoizpen sektorean, osasunean edota merkataritza sektoreen subiranotasun teknologikoa bermatzen dugu proiektu honekin. Lagunaloren taia proiektuan, bitrokenamiken peritazioak arintzeko sistema automatizatu dugu. Kopresirekin, etxe tresnak adimendu eta konektatu ditugu. Edota eroskiko linealen kontrol automatikoa ikusmin artifizialarekin hornitu dugu. Tecnología útil que repercute en eficiencia y competitividad de nuestras empresas. No solo tecnología, es compromiso con nuestro entorno. Ikerketa aplikatzen denean, gizarte osoak egiten baitu aurrera. Transferencia tecnológica real para una industria más sólida y sostenible.